Dintsho tse di diragetseng mo mebileng e megolo di tsweletse go nna kgwetlho mo nageng. Tona Fikile Mbalula a re se se bakang dintsho tse ke botlhaswa le go kgweetsa ka fa tlase ga nnotagi. Melemogolo wa N8 magareng ga Botshabelo le Bloemfontein o tshwailwe jaaka o tletseng dikotsi kwa porofenseng go akaretsa le mmila wa N3 o lebang kwa Harrismith. Mbalula a re tsela ya seporo e tlile go tsosoloswa. We're developing a rail policy strategy for the country, and it should have gone before cabinet, but it will be going to cabinet in the early season, in the new year. And rail infrastructure is very important from a point of view of business, but also from a point of view of commuter. Mbalula re dikotsi tse di diragetseng mo tshimologong ya paka ya boikhutso di wetse tlase ka diperesente di le 22 fa go bapiswa le tsa paka e re le mo go yone e mo ngwageng o fetileng. Banna le seabe ba itumeletse dikgato tse di tsewang tebang le bao ba sa inaakanyeng le molao. It's one launch that we have been waiting for many years. That as a taxi industry we've been calling for one united police services. The first things we need to do to bring down the death is to get speed lower, 30 kilometers outside all schools and high pedestrian areas, and more enforcement and more testing for drunk driving. Jaaka letsholo tshireletso mebileng le tsengwa tirisong go solofetswe go phatlhalatswa ba lephata la bolaodi mo mebileng di ura di le 24 ka letsatsi.